Najbolje mjesto za doček nove godine je Budva. 31. decembar, 40 godina bijelog dugmeta. Goran Bregović i Alen Islamović. Onaj ko te ljubi sretan je. 1. januar, Toni Cetinski. Neka je. 2. januar, legende ex-Ju scene, grupa Parni Valjak. Vidimo se u Budvi. Luda noć. Ja sam momak na lošem glasu u ovom gradu, a ko si ti? A ona kaže, luda noć. Ja sam bila mamina princesa, sve do sad i šta mi bi? Tebe traže, ono će već. Tebe traže, šta će ta pare? Ne, 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 pitanga i princesa par. Ne ide to. Sviće dan. Danas jesmo, sutra nismo. Sve te marke, svi ti novci, svo bogatstvo, sve je prolazno. Ali vjeruj, zlato moje, ja sam iskren, ja te volim, znaj da tako stvari ne stoje. Iz tog ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. Opet si pobjedila, ljubav ne pravi sladiće, man si vrijedila, srce da zavaram pićem, pa da postanem hrabar i lažno ti muški, opsujem sve. Lako, ali ne mogu otići od tebe tek tako, jer mi ne da čut da odem, da odeš, da postaneš bivša, a ja da postanem bivši lud.
Budva, 31. decembra, Zdravko Čolić. Uvijek najbolje mjesto za doček nove godine. 1. januara, Džiboni. 2. januara, Hor Viva Vox. Vidimo se u Budvi.